fact it can they were first reading how Exodus 34:22 final can the Mohammed because we now look at First Samuel 1:3-18 it be him nunglo we were done a job jogba man no job reading lengthy shin but drum na o read fe hawo ma job baba o we mo no read bi am for ne one celebration anniversary ni bo denche institutive ye Exodus ni eke 10 commandments say ha Moses e ta ni etwon Israel bi e ke nye celebrate ne ke festival na ete afife mi Israel bi fe aba minimo hi ni ba die nyami ba hyenye ye minimo hi ni ba gbanyeto ni ba ya ni ye nyimbo hi ni ba celebrate the festival of harvest ni ba celebrate ye minimo hi e wo ene ni modenche ni ke Israel bi aka me fe ke hale e wo Bible no read Exodus 34:22 one na ni mo describe the festival as celebrating e wo kan mo drum na mene akana pe drum na 7 years say one da jealousy akan wo like shin member ba bal den kan line no number mo drum na me echake ame e wo one dan mo she nyumba sande kan ham aka nke ba ha ofe eye wo mami hana he into ni wo dwe he gbekene hana jijo koni chonwo boni solomoyo wo ya she bia bopi no ba dromo line no kefo wo dumomi wo jijo ke ha wo ye wo solio she hana this your koni your Bible ni sumo sane do ba she ha mo ka ha mokomoko lente ke tenimbo hie one on one eketenimo hie ni ya focus training no anyeme time ni minkabo ni wo ya line no waka bia osofo kwa efe do kwa wo ni wo kane ni wo mama kane wo lo ha wo ne Bible ha wo nakeshin hanna Eli yesomotu emi shi hanna ejofo ya Eli ngo aka evni esole hale shi lend e admo somotu emi ni shwe ekeltri fe shwe mohi ni fodenche ejashi anyeme ni wo modwemo ni wo mama kane ekewa shi kana ni me nyame enyo hana ji nonupa ni hofini na fini ha se leji yo nya bibio ji akenimo enya hana musumi ewo hana nye efo ewo ewuyo eyehi odugba ewuyo eyehi odugba len we ekalebe ne efo ewo ni ka amete na me ya celebrate na festival ke fi hana hal no ko portion bepe shi ewuyo ka fi hal portion babo leke bi efi age hame ene hana je lo na ke ha me shi ete ni mo hi ne afoke training bono ake ata bopo ba no ha me bi bo pe nu ke kemeshi le efe bi hi nwalo ekwe no elake she wule smole shi yestele elake she numo ni ene no ko gboye mo ba nye fe ni revive ko ewo enanwo ni ejale iyashi wo ke kan the Bible le aloke ekwa Mose wolu amie inashi wo mami Sarah ni na 90 years she le yomopo no bulletwe ni enalemobo ni halebi Isaac na me fa me Isaac mi ameba na kano ke kwe Rachel na wonu me baby she no halebi ni ji Benjamin ke Joseph ba fe boye Israel anyeme wo ye ko make allo wo fe ko te no komie no nke sawo idachi ni ke ye ne me fa amebia no for am fe mighty me Bible emi anyeme ke just something for mimpo e mami ke papa am baby ni bo for mami ehie ni e ke oba for bi ko for bi ka ni enudan ka ni efo etwe ni chance ba fe bomagboye Israel am fe ye fe na wo yu am hene no ma be musuna ke for she ni no ba na ba visit am bie am fe mighty men ye Israel mami anyame kwa oye no komi no oye chelebo ye mini oye mfibo ni oye but oye mfibo ye mie ke oye kwanyi ngokomoto
ke okwenye ngo to ashi lebe ba nye eye habo lebe e ba nye eno habo lebe ba nye ewie habo lebe ba no fia possible anyeme wo mami hana jofo ketenu mo hie come on wo read the Bible e twon wa keshin afife afie kana no gbogbo ehimo wunigile eke woku ofe ya ngo hie akeni nyumba eke ketwo Moses mi eka shi kef abahie na aba jemi hye hie amaya na mebuo amafie na kan bi ne ewo wo Bible ka washin every year amaya am celebrate na ke festival ne but afid ne le ni hanate ekenyumbo imba o shi an maya nshi ekon empty handed ngbenele ni bo hie inke itri no fia no kembo hie ngmene gbekene alon ngmene gbine imba ni imba bibo shi agnumo okay wa shi wo bi watawo oba na wo bi lokeba hawo wo ngmene min bobo hie asafo yehowa min dumo hie min bibo ha mi bi ni ke bi no ba hamne in like shin be bibo chi ko kele hamne master kele ba habo di ngbo hie mi min ta no bo ojo mi ke binu e bi leke ha le binu ko kele ha binu hamye nke ba habo ko ata hana promise ne promise God e feli ni mo ke bi le ha le e ke shi o bi na ni sole etom ya hu ni sole mo kan me bo ma hie mi fi o akeni e fole for at the age of 3 eke hana ya ha Eli ostofo onupa ake hana bi le tanimo na neshishin all his life ya shinaka eke nimo ni hana ke Samuel ha nimo shi hana nimo jo hana ke bi hin edwe ke ye enyo eko anyame nimo ntaw ne ekami nke bua keshi Eshebe ni wodenche wo kelbaja 1-on-1 boni Jesus kaya ka oto no sole ba otwumi no ba nga otwu no osore ke hwele no e ba helibo no anyam wo mami hana na ka fe e ke sele te wonumbo hi ni afoka hwe no amanto no wo tumo wo fe ne kan tumo hana don dagbe ne wo hiefoi wonja osofo no mene de ne sole hawo wonja bishop ko eba wo ne sole hawo wo me kan wo tu Christopher way was small no ba tunu tumo yo when dent wona kuto hie no wo focus trading no ne bo wotwe ninka washi for 7 years nin no prayer line na eba no efe ni baba wo ke won yue ke esene no wo wotwe dagbe 7 days a week na ke ba ha wo ke won je no pepepe anyem esan ha muko enyewo But James James chapter 1 verse 1 and 2 what counted all joy when we fell through trials and tribulation purify wo jeje we come you and me so because what jele anyame line ne akeba ne jela bibio wo bonu various teachers ka preachers ba no na mke nyimo sane ba ha wo beni nyimo sane ba sane wo mum yodugba ni wo jedo one mummy one ehwe papa no ni enye multiply if you see them location bukote e du shipon papa no wo twe fe shipon papa ake be fe be ken wo sane ba one ehwe shipon papa no ne produce more seed e hawo anyeme wo mami hana e nakeshin mo po ba any helpful situation e yo mie no mponye ewale ewakete numo helele no minim nkebo se no fe se no kase hana nimbe e hanimo gbe akenyumo ke han bi ke wo kwel je le pen mo hala bi ne ba fe mo ko agbo the Bible mi wo ko Jesus mami Mary ni bofo ebe mase ne ke bo ajobo bo ba fo Yesu e down to angel Sane ni angela yue emumi le page bomo ni e for Jesus na a time ni le no enalake a crucified Christ ne ke pen ne ake wo ye for ye sometimes wo for be no be amedent amba han wo yan komi no kana ba febo branch obi ni branch o kele no o fole ni o kwele ne da e sheko
keke ka owie eke ebobotwe me se no ofe ake o mami o she bi la she ka nche gba she bi don she ne wo wa fa she ye fo ye be ne ha na fo ke hwe nyimo no wo ba ye wo na kocho hie no ba fo ke hwe nyimo na she no fia no ya no yo bi ate no mo bo nche on na wo bi amobo no ka mo bo ma se ko daytime no ba fa nkomo yeli she wo ba dent wo yo ne kocho hie no ba so le wa hwe nyimo no ake ata bo no onye ofie no fia no na odan ofie ke ha wo ka wo ba no bibu ofie ha wo e wo gbakene insane ake wo fe to wo mami ana na efo ke hwe nyimo no lenche na drama no yomie je nyimo ba na ekwe je le pe ba nya fe je le pe ba nya ekwe no ko ni di impossible wa fe possible anyemme wonye nimo benke wo benke kra fe wotale na ewo eke ehiye wo twimi minni eba ono nika okwe odwache onimo eda eke moni yo me dafe moni yo jelemi wonimo nika wo hiyo eda ojogba no fia no ba bile ni is in line with his word there eke anonyamba 11 gbahi something will catch you one focus showing no ni mo hele wono bio here ke shini no bio le is it in line with his word bio in can question it then no kashi maba ni mo eshimi maba ni focus shwe no ni ebo mitwe maba ne hele mi no ko bio ke shi eke word there is in line lo bio in can then o bio ke shi maba ne ebo mitwe anyame nimbo benke wo ni sometimes ni wo dwatch nimbo benke wo jiakeshi eko ndoko ye wo shilemi ni esa here no nyeneke esha ehishi e wo cafe wo don't what take stock what take evaluation your life mini your imi ishilemi no one kemi ndoko eya no dugba ha mi so what take evaluation what take stock your don't your life me sometimes sometimes lo chemical bo shinamie e ko ni mo ken jejin bi ko me ye wo mi e ken jie ya Sunday ni ko ne wo fe Bible studies here some ake te fi oteni tree ke fe ke wo papa epumo John 15 te fi oten ke o produce more seed there allow more fruit there epumo bo e follow ni bi yo he ni sometimes follow more process in one no in ka follow ni bi come yo here engon ka no ko yo he ni sana afebo surgery na ji yo mie min surgery ni ngon surgery ko ngon ejelemi no ya kashi na bagbabo pain is a painful process what fake crowd like can pain ba o ba hela wa tu no din ni sen wo kwe ni bi come je ni wo na nche wo le akehin eja alo eja min yo wo shilemi ni kefie e han wona numa anonya wo shilemi e kolum kwa febo nuko muko enna na ni no ni okay yo twimia shi mene ni ne femne nkeke leda okay yo twimie shi ka onna lo ko na abuke shi nkekebo shi o twimi denche le sane yo twimie lololo ni ngo bene ke sango ni sango ya ne anointing David na enye enono nupa ke o mene nwo echele ni mo ke sango like ni enkwe to mo ni mo be mo ade se ko o mi ko twimi anyeme wonyomo eridi wotwi ele wo motives no fen wo dwani yo do fen wo fe elefe hama ni mo we etwi ne nasha no kwale e hope fe ye ni mo mi anyeme san wo fe to mama hana wo fe to mama Mary ko ni mo sane wo mummy odugba ni wo he wo je ni wo ka doubt it just can forward yourself to James James Keshin ka o solid no e doubt otumo see otumo sure e form up keke sure keke egbeshi blow shika o doubt here no obio no odumo mo sane no ebuobotwe neke habo ye shika ewehi anonya oke shida fa ba ha lo nyumo anyeme nke what take your stop your life me
Minimum ko efebo. Minimum ko eke no sumo. No him olololo. What Africans, alo what Ghanaians, period. Kemo ko fe wo esha. Wonye wo je wo mi. Wonye oke ameseshi bi fe popo no. Akebo. Oni ebaju ishipon na eba mature no. Oni ju ishipon na ho kan mene. Da agbine wo hie ni ko me. Ni ke wo gbod ko wo ya ehie wo se. Anyeme, this is the time. Beneshel ho we ye end times me dag kem ba ma preacher ma kai wo. Anyeme, dwemo ni wo he oduba ngene. Kemene ka oya te o semi no ka o twafo osune no ni owo no o te shida o te shikula bio here she o fe ready she o ya meet me kalo the line no gbe kan ne kemene owo wo fe wo share grace ni wa akashi ni o te shidon bi ohe ake anu onye mi ko fem no ko nkekelelo ibi ni mwa shi mi e shani fie kekem lo mini e ho mi ni nyema gie ene me fe ka wo won fe wo community labor ye wo don che o mie wo ba na keshin ni bi ko be ye wo ni san wo gie wo che wo fun hanna no me eye bita hanna wo ma mi hanna jakeshin eye bita hanna ye bita shi enakshe bita me se na ejo e solve any problem shi sane gie bita me se ye mi ni afocus ni mo no iya shi ke okay ni ne you allo how do you say it obienye koka obienye je wouldn't you lo shia Ghana ke oye bienye e chele ko chombo ke kokole e highly educated ne no kole bole village agio ni oko nyefenye shia ko mi allo even though ke e shika fi ofebo no keleba gboye olobere echele ka chombo e ba chele he no mo jibo keke attitude asho evil attitude bi enyeko etashi na ameye to njolobi anyeme even ko okwa Rachel kenyemi reha Rachel kenyemi Elia ko yekwa nyemme ni Jacob ka am marry I'm here ni marry nyemme nyofe amacho bienye Jacob pani ona ewo no modern ne je no fe no hye e ka hye he marry enyoka eteka edwe ekome Adam and Eve afi Adam and Eve and Cynthia and Mary and John no she was to wa mo de se wo to wa wo den to ko twi fe no water wo enne ebi enye e ha ne to ejole afi fe ka mete keke shilela e hana ye bitter the kwa shek bena me share ken ya nyu no hie ni nkele den ya jue oh in the ba nyeshi ewo eya ompa high priest enwo ila eya enwo eya bila shi kemie solid lente te naked before God ekele ni gbena fo keshen mo no ni mo boletwe ni mo wo ehi la anonya ewo mami o fine ye shiba mi ihani inka already the praise of Hannah 1 Samuel 2:1-10 o fine no read it kind of o fine man o fine you are done as I said let me reading you are done my job ke wo kwe Hannah Solomon ke jemo ni ejie ni mo ye ke wo kwe verse 2 e ke no bet mo nymo Hannah no jeje mo ko bet pon no tun wo nymo ona ke wo neka verse o Hannah ye Exodus 15:11 ni Israel be Egypt na memba na me am across Red Sea Miriam wo akacha ne bon lamo who is like unto thee, oh Lord, 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 among their gods, who is like thee, glorious in holiness,